Salam mejuah-juah man banta kerina saitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, tetap semangat saitun, makaikan kesempatan si berikan di bata man banta. Gela arah kerina kecibal gluhta ibas wari sendah, banci jadi pasu-pasu mananak jabunta bagai peturang ras sininata si deban. Kata di bata si jadi persingat man banta ibas perjumpanta sekalenda ibuat ibas sada Tesalonika 5 ayat 10 bagai danina kubacakan man banta. Merialah atendu katawari pe ertotolah katawari pe janah katakanlah bujur mandibata ibas si gua pana pe enda me singena ate dibata ibahandu ibas gelundu selaku kam kala si enggo resada ras Kristus Yesus. Sejana penggenta mari ras kita toto bujur o Tuhan dibata isahkan kami man bandu malam dingin meriah ukur kami ngejapkan kelengatendo pengarang-arando la pernah arleka empak kami. Tuhan ngaku kami ibas ndalani wari-wari kegelun kami la bolit gegeras pemeteh ibas kami maka man bandu saja kami mido penampat. Jaga kawali kami Tuhan, teguh-teguh kami, bentengi kami ya Bapa, persingeti kami arah katandu sinti nari i orati kami, ngerana kam o Tuhan gelah katandu eda tangkas yang ke kami, terlebih pe banci kai pakaikan kami di tengah-tengah kegulung kami, jadi ampang-ampang kami, jadi tendang kami. Gelah iwas perbeben sireh ngerim kami war sendah kami banci jadi pemenang ras termulia gelarndo ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto amin. Senina ras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus ibas sada ilustrasi iturikan karena dua rubia eme kata ras siput ade sungkun kita kakap enda jelas ngoban bantah usur pe artina sidah i tengah-tengah kegulunta. Tapi arah kata arah siput enendai ibas peran keguluna maka banci enda sibuat maknana ku tengah-tengah kegulunta rikutkan pe kata dibata sisih man banta ibas waris sendah ibas sadawari rehme siput enda ndahi kata andai nina ugalah pergeluh kue nina. Aku sada rubia-rubia si lemah. Labau aku buluh kiam, labau aku buluh menyelamatkan diriku. Adireh kala si Athena encedai entapai ngelukai aku nina. Adi tangkap kala ate kala iya miskal na aku nina. Maka entahlah bolit artina aku ngeluh labali ras kam nina tarai kata dade kam sadar bia silincah nina roh nina kata andai payokin nina aku entah kami nina
iciptakan kin artina ganjangan level kami asang kami. Kami kujate kami banci kami lompat ndau mis artina kami kamar dalan nggo misalkan dekah tapi kami lompat 2 kali nggo tahu kam iban kami nina makan dau kalau kami hebatan asang kam begini na metuda siput ndai metuda kata andai ngerana man siput dade maka idas pak sandai rempedi sada kuliki entah pe elang iya pak sandaram darami pangan si banci panna maka ngidas yene mites lompat kata andai maka tading siput ndai mis tangkap kuliki ndai ya entah pelang ndai siput ndai kopeken misya cebuni itutup na karang na ngenca banci lako kena mencai baba kuliki ndai siput ndai perban pihra kapna miskada bukena maka terus kabang kuliki ndai mites ayakina kujandai kata andai lompat kopeken daca dengar kata andai mis i tangkapna maka ipanna iba senda senina ras turang setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus li sada pelajaran si berharga membantah kopeken amin nagia si dai bentuk siput ndai si cukup sederhana ya siakap kin lalik kemampuan na siakap lalik sit kalpe gegehna guna menyelamatkan diri tapi ia selamat ibas tangkapan entah pe mangsa kuliki ndade tapi kata si bebas ya kujape lompat si meganjang ukurna siakap na labolit artina kalak si banci ngalahkan ia tapi ia ka artina dungna mate ipan kuliki ndade entah kita pe bagai di tengah-tengah kegelunta adi sungkun kita ugang dage kita menilai kegelunta paksa gundari enda apakah kita rukur balik kang ras kata andai entah balik kita ras siput ndade kuakap adi sinen pengalaman kegelunta nai naris asa gundari usurun kal kita mengeluh usurun kal kita ngatakan maka melala dengan kekurangan lah sempurna kita ibahan di bata si idah usur kekurangan ta si idah usur uga hebatan kalak si deban asang kita maka megati kal kita merhat guna gantikan kalak si deban adi aku bagi ia sikap kal ngekuakap ninta tapi kopeken kai si enggo irancangkan di bata ku tengah-tengah kegelunta lalit kurangna krina sempurna ageminna gia secara kasat mata siakap kita mungkin kita ikutuk Tuhan arbahan kita ngeluh labar sekala sedeban tapi di batas itu huna ibas kekurangan TP ibas kelas sempurna te adi banding keras skala sedeban ijelit surah-surah di bata si terbaik di tengah-tengah kegelunta jadi kai dage siar silakokan sinaras tulang nina dai arah ogen tandai arah sada Tesalonika 5 ayat 10 dai nina merialah atendu katawari pe lai katakni jenda adi sangen sehat kam meriah ukurdu adi sangen sakit lang nina entah adi sangen li perbebendu ayo lo pada meriah ukurdu sangartina
Jore ukundu saja kan meriahnya lang, tapi meriahlah ukundu kata wari pe. Enda berarti bahwa setiap saat ugape kadanta senang susah sikap kegeluntaan tala sikap tetap kita meriah ukur. Ngasukin kita bagai tentunya enda banci silakokan adi si tandai di bata adi si pindah gegeh man di bata maka ertotolah kita kata wari pe. Artinya jeda kita ngatakan bujur man di bata ibas krina perdalanan kegelunta. Ulah sidah kala kau suruh ya hebatan asang kita. Padahal adi ini pas perdalanan kegelun di bata li surah-surahnya terbaik. Ulah sini nusur kelemahan ta. Ulah sini nusur kesuksesan kalak sideban. Kalak sila tutus ku gereja. Kalak sila tutus dahin pelayanan. Atau to ya mis i kabulkan di bata atau to nandai. Padahal kita kalak singgo tutus singgo dekah ngikutkan Tuhan. Atau to kita bancikang dekah maka ijau di bata perbeben grup tandai entah surah-surah tandai. Tapi kita harus ngidah ngenen ibas kekurang te jeli surah-surah di bata si termulia si banci kita nembaras muji Tuhan. Coba si perhatikan kalau misalkan si lalik tanah, si lalik nahena, ia semangat geluhna tinggi, ia malah banci berkarya lebih asang kalak si sempurna kerina daging kulana. Adi misalkan iba senda la artina ia tetap mengucap syukur laya artina ngidah kinulin kai surah-surah di batai tengah-tengah gulna kuakap ia pe bancikang artina celus kini tekena entah dabu kini tekena ninandai tole janah kata kelah bujur mandi bata ibas sigua pana pe. Enda mesingena ate di bata ibahandu ibas gelundu selaku kam kalak se ersadaras Kristus Yesus. Enda seni naras turang pergegeh man banta krina setun. Maka kita ibas kedampar kegelunta harus kita tetap mengucap syukur. Harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. So enda si ipindaukan di bata, si surakan di bata silakokan di tengah-tengah kegelunta. Bagi katandai kita ibas pedalang kegelunta setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Entah lupa dengan kita, megati kita langit di bata, ibas kadang kegelunta sila bagi ukurta, ibas pedalang anak jabunta sila bagi surah-suranta. Tapi ini nana jendai kai pesi terjadi maka kam harus tak mengucap syukur sebab engkau standai Tuhan engkau standai ia bapanta engkau standai ia rajanta pasti bapanta ersura-sura maka simhuli terjadi di tengah-tengah kegelunta maka amin nagia langa siangkai sura-sura di bata di tengah-tengah kegelunta siakap artinya kai si jari tengah-tengah kegelunta sila sempurna siaka bae artinya pernembah ate di bata ku tengah-tengah kegelunta kita ken di bata la naik keleng ate na ngata kita ibas pinakit si ertindih-tindih ku tengah-tengah kegelunta sila malam-malam dengar amin nagiang go usir stotoken ulami si ponis ulami si hakimi di bata karena seda sebab pasti li surah-surah di bata si terbaik arah pinakit arah kai pe sila bagi ukur si terjadi di tengah-tengah kegelunta gelarah se surah-surah di bata banci termulia di bata banci rendeherna kita di bata maka Bapa nandai turang rasnina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus mari dage si jemak si gelem kata di bata indan dade sada Tesalonika 5 ayat 10 hendai gelah jadi pergegeh man banta maka ngas kita andalani wari-wari kegelunta ras kita tetap jadi pemenang kata wari pe kita remere hukur kuakap
Adi kata wari pe kita merehukur, lit pe perban simrat, ngasuk kita ngalah kenca, lit kape sila bagi ukur, enda pe banci kita tetap mengucap syukur man Tuhan. Kuakap adi bagai malam ate tanggeluhkan kegelunta di tengah-tengah dunia. Memang bagi kata ndai, lah bagi sunah balikkan telapak tan enda. La bagi siman la Cina si ketep miska artina jesi gejap kenanam nak lam. Tapi adik kita tetap menjalin komunikasi baris Tuhan, maka pasti ia si pegegih kita. Maka lo bagai ibas wari-wari si dalani kita tetap semangat sueras moto setun. Tetap semangat makaikan kesempatan si berikan di bata man banta. Dege mari kita tetap si puji Tuhan, si sembah Tuhan ibas perdalan kegulunta. Maka ibas masa Tuhan tapi kita banci tetap jadi contoh, jadi usihan man anak jabunta. Tuhan Yesus memberkati. Mari ras kita toto. Bujuro Tuhan di bata, katandung gotangkas man kami. Maka ibas kamu calik serpang pulah. Begatikal layangka kami surah-surah Tuhan di bata. Kami ngidah kelebihan-kelebihan kalak si deban ngencah. Lah pernah kami ngidah kelemahan kami. Kami ngidah kekurang-kekurang kami ngencah. Rebahan kami banci lah semangat ibas dalani kegeluhan. Tapi arah katandu edo Tuhan di bata. Maka tangkas kaipe singgo rencana kendu di tengah-tengah kegulung kami. Baik si bagi ukur entah pel sila bagi ukur kami kerina nali surah-surah di bata makar se banci terpujikan sampati kami Tuhan ibas kelar Tuhan Yesus kami ertoto amin. Setun si kelengi Tuhan Yesus Kristus sehingga perjumpaan ta jumpa kita ibas kesempatan si deban tetap semangat makaikan kesempatan si berikan Tuhan man banta haleluya. Amin.